Selamat, selamat hari lebaran. Balik lampi ganteng. Balik lampi ganteng untuk berguru. Alasan cocok ya. Terus seket. Oh iya, kamu kaca. Coba suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata tang suara nyaman ki yang unding gede. Tak masalah apa ya? Zen, mak putu na dulu mak tak kalau alang gantu. Coba dulu udah terlasu. Apa mam? Adul yo sediyang ku kelambi anyar lah. Tahu neng tuh sedih ngoreng kelambi na. Nang alay kelambi na artis ro. Rengis. Mak bisa nih yo. Coba terlasan hilakku. Kulo tahu makin yang gue setia kelambi na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masul. Hari ini Zen, ntar aku mau sholat takbir ya. Bila boleh setahun sekali ya takbiran Idul Fitri ya. Yang sekolah kan? Ibu kaki kadang. Yuk, ngate. Yuk, isul. Yang Zen. Penderong ku kau jangan masul ya. Kita lo takbir. Ya mare na takbiran mam, nang tenang. Aku na takbiran des semare. Oh iya. Oli na no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu mak buru ka ada. Duh, aku udah ya. Lepas. Duh, lebih ulang boleh. Boleh aku kurang rocer. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sama na takbiran pamburu keselawatan. Allahu Akbar. Kak, salah. Dorong mesti ada takbiran, bebas buru keselawatan. Awas, kalau tahu dia mau tuara. Asal but. Ya, Abi. Yo orang je. Yo suara nyaman dong. Ini aku boleh sambut. Buka. Beri nakap bikin tak takbiran na yo. Jangan malam telasan. Bu Abdul. Kakek je punya kengen tar takbiran. Kentar mau tahu kelambihin si anyar je. Ya emang apa? Jongkok meleng aku tamu saya TV. Tak untung kakek je melakin.
Dadi nerapa kita lagi kaki jam. Jam kok bisa mana DB? Jago lah kar. Tai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembilan bun. Iya dong. Mak ganteng kelampin. Wala kan ki anyar melek. Bu apa bun? Mak keton kadul bujarin nage. Adul ji, sa ko kana gantang yang cerga-cergagin na bun. Bu apa bun? Ku apa asad dul ya? Itu. Mangat lagi. Ambu jong. Cak ambu atau karan. Cak ada kula telasen. Bener dul. Saya kocak zen deh ya. Thank you bun. Astagfirullah cong. Nyambi mak ketika kisah tak apa saja cong. Cak pasaan karo setahun sekalian cong. Ben boleh, kok ben kakri ya cong. Belum tentu depak ke tahun boleh cong. Teti telasen dia cong. Beni karo ken mameraki kelampi anyar cong. Tapi kangkui orang seniat nambah iman cong.